ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ureo san perthai bala I ka jilla ubala song that menta la kombakat to ka nepor na ka jilli jong ka san perthai uba Robert G Lingdo ularai ban wan phai byang shaka san perthai bat ban penya so yala de shaka seng congress uba RG Lingdo ubala bat tengru kum u menteri katanat ki kampo yeng jong ka sarkar jilla hagi snem ki belalai no ula ong baka daw ba uhab ban wan phai byang shaka politik kadai namar baka jilla kala her palat haki babon ki liang la kadai ka rukom senshar khadar haka shongsuk shongsan ka yo kam yo jam bat kiwai pat ki benta habaya keren bat kilat pathai khubor ba RG Lingdo ula ong babon ki rangba bat ki reu shampang jong ka jilla ki bala penpau ya ka jing sngokya halor ka jinglong jingman jong ka jilla hakini ki sngi bat kila kerpat ya u ba udai ban mi biang shakhmat ban saindur biang ya ka jilla kumta ula ong ba ula shim ya ka senjam kumno ban penyateli ya ki seng reulum bakin yang ha ka wei ka lama hanrei ula ong ba ulap ba ka long ka bajwat hadu kata-kata ban penyateli ya ki kumta uhab ban phai khmat no shaka seng congress bad hadu menta ula ong ba udang surung shwa hapo ka parti congress bad ya ka jingya khun election andang ya keren kham hadin hot ka don ka pressure na bon kiliang nomor ba ka situation ru habing ipet haga senchar khadar ka situation haka law and order situation haka yo kam yo jam ke pen snguduk mensim gi bobon gi bon gi bala phone nga gi bon ni kenduk nga phiwan wan biang te nga ada kata la I menon rungu ke sitom ni nga perkata namantaka jet benriu namantaka jella te bania kentaj umlong te ngai aka jing start jo bonalor te mentar sidon tang hendiat ki health issues kiba ngan haban overcome te overcome kita melarai ngan rung ke parti menta ke kongres ke kongres itu te apa deng persyang melapet ki giwe te ngapet du lese lane men peni teli katu kani teli ki parti riulum jungi ni dah kemudian besok man penduk ya ka identiti jungki kemudian bakwa te bukan kisah kiban job election sudah kiseng parti ru job election te man penduk man sim ru stom te hadin ka change no ka dispensation apa congress wando ba Vincent Pala urwani kendo yang te parin gitu ni bamanta te asmo saat ke hingrem hi gi thamai tam tip hei bu mulo hei bu sini empat ya habia tuat swa tada orang bawa lebih seka semberim hi ini siapa cek kalam kalenti nukong syo te di benrung syo parti te ngin ya rung parti ngin ya penklannya ke parti te dia plek se wilam te benolor ke gilat gilenti bu play ki bomi adin kene tin se ya rai pada kadang ya apa tambah ngam ku aban pen kelai nu ne ban yo ki kejat jung suruh ngin haban ya nak ba berkat sani ba nak ba ya trailang nak ba ya slok lang ini semi gira sakman kamdi ke jing temu junga
kata hari tang jing penher kot gudi jongno yo kila khle menjab ha yo suyo ot kuno nrei nakrmong ini no bangan yele na po South Shillong lesi kipet ki yo iba umdon candidate congress lesi halor kata ka nongrim ki berkat henry ngampat nganli yele kuno tangi tu gibri dong tur ngapa je kendo ha ki kongres lejong nang tur pa jas kerana pa jas lok it's too early benong imta ngakermen baka don ka jingkela nomor ba usun sar budang thamai de kham sar kham khojan ti ngakermen bukan longkum tahir niru bikinon ki jingkela ki ban mentoy om yono siben Riki jingkela ki ban mentoy ya bobon balang yu pajba ya gejela ya gejat benrio tar baham kongsan padon jingya kerni padon tang jing perkhat hitai direction rupa don re narba ya mentahi ngadang surai bangan rungbiang po ka parti ti si jam syua tingin siapa ke jam ke baar ke dalam saya and these are ideas that perhaps we can consider. Ngam kuah bor ngam di ngarung naman ta ban nyalam ne ban yo bor ne ngarung ban irap ya ka jaj benriu ba ka jella namar ba kot kum ngai i mentang i banang hiar sinang hiar kanang yak si te nabar tu panggaman siam sulong frustrated pimio ban le te pergiwan kiba rang ba kiba ba yao pergiwan kisam lahar gidan gibuan pergiwan ki ong em ba firung lang tinggal wa perkat ong ka ba tengah rung naman ta kata om ban nong elam ne kono rela kawan we ban kentaj kuno pinrai ban lik steng miet ban arrest yubri ne ban lik arrest ru pisiat om siap ban pensau siap ban pensiap I mean kini blunders kadin kata ke situation manta ke i kumba Maulai is no longer within the law. Nobody should be above the law. Everybody should be within the law. And it's the same law of everybody. Ti mental larap sui kum tu. Takamut keding kenang kelang. Tela syai penlip kum no gitu keding. Aperhat no. Kai ke precedence bafi set. What kini kiba ya lai kerkai kya perkat kai ke nuksang apen i naga bentagi peteng ki benangwan kani kemdi ke kam kai kemdi ke kam ile kun jakai ka khata i mlang salang ke jungi khata i kalawe ke jungu jaj benri jungi ka khata i kalawe jungu jela jungi ngila i hapo Kashmir ke jagum no atau ngimdi banogi bahusiat yo kalong lang ni ukhi khta ek trong garai ngai kemudian apa kemudian postu trai ti khiing khti ti andai come law and order is not easy pimni man pimla wan su le lap hab dia perkhat sani ba hab dia selok ba nomor ba ki consequences pinaban perkhat lupa nadang ale kum ni kan jayu la syai nadang ale kum ni kan jayu la syai pihapan haman perkhat kamlong men sule lap kum tu nata pre kan laja react se ketun laja tu react se ketun la ban lem ta no you can't react all the time ngasgo menagani kaladon kajing ya keren ngasuong ba rumbui kata tengah melong private kata tengah tip
Mo. Henry nakajinglap lah jong. Nadu menemui ngam dia hab jengmut nganya keren berkaseng. Nomor punya keren berkaseng. Tangamut kita kibri hapok kaseng kimbak kli. Kim kit kli. Pej hapo asam. Ber ke ulfa. Ai keren ke Yesuk ber ke ulfa, mi ke sulfa. Kemanang pun kelumar susu. Pej ber ke ENVC hapo Garo Hills. Ya keren ber ke ENVC, mi ke surrender ENVC. Kemanang pun kelumar susu. Mi isu ulfa, mi isu ai, mi isu ai. Ti kim kit kli, kim sim responsibility. Kit khot jong kaseng. Ti natarau na hatu ki poru punya keren berka agency ni keren berka individuals simet piwan kum ki riu simet kum ki member but ni pay each case on its own merit ki bodon some law cases pending ni penia chua kamat dep chu the law should take its own course but kabar kolong ni apa dia tista bah ban pej ba ngim ong igi wipat ki samla ba pej phiku aji ngerap nak sarkar phia padi long king atiar sha ta phis yo ji ngerap nagataru kalong ka message ka sni wa finai te abi perkhat ba yo sani ba oi ngai keren ba katukan ni Henry habang ibi kunduk mau siang te kamun to no ngaran din no ti kidon gi bon keren ban ong ban seng no ga butmai ru Henry ban seng ga butmai ka wasuk Henry ngapet pat habikimi bon pelat ki parti ha por election kabut ke Hariano ti utu bodon hakabor ke advantage kale chu job yang mo yo 4% kabut 9% kabut udang sensyar biang pada okay ti ngam kwa ben paria su kabut ngam kwa penteli kabut ngape kilat kali natarang ong man penteli ki kejing temu kolong menumpun paria su kabut Bamla the next best is go to an existing party. Ngakam mong Congress ka nang hier. Mong ka law and order ka government ka situation nang ni. Ngamong ba Congress ka hier. Mong ka governance ka hier. Ka sanchar khadar ka hier. Nei ka Congress menta balawan buthumai tingi ni berkhat ni don ka jingkermen bakan kiu ni bukan hier. Kum MP wa banyo Laipun Riu Teliki constituency bun job ti lada uyele persya yano ni kini ki Laipun Riu tamat kan kata ya ka jing job jung hadin habut ru pi ti ngam trai un le adu kata kan udon kam tu kini ki MLA udon kam ki MDC menjob marwai bun mare life Riu Teliki constituency kam ni ke masuk kla he wa MP constituency nadu Jaintia Seri Boy West ini pej mata ola kalau nong yalam tengah trai driver berobor ke kalir ko ya bahana ya sini ko song driver ya ti nadu driver kam expert ni kermen berkali rukanya sat kawan kan poisi ka thong kham kloy ni don ta jing kermen but ngiru ngini trilang he om mengin sulong tangki passenger ki mensia pet kai ngini trilang ngini snok tilang ngapet ba Vincent ukloy ban le kata ukloy ban keneri ki khti ban pan ka jingaram which is a good sign. Very good sign. Igi kum kita ke strategies gina punya penmi dah kebia keren lang buat kibri untuk tu constituency.
Te hari kawai kalong ba omdi ban susong na lor ban rai. Hap ya selok lang. Hap penlong try lang yaki. Kanu karai ba fisim penlong try lang yaki. Tu gibriru. Kenang ba wei gila long try wei gila sim kia. Tamut kasuk ban pendap bro. Hari pinsu koman na lor te teng kampung itu. Abang larung apa ke parti dengan anak banskap kong gumno ke parti nganak banskap ketika parti after all ngamla banyak ke hati sau kunang tu nomor ba nganyat ke hati sau kunang tu sya be kur sya ketak kur telawai tat ini kan rai lang